Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wenno agpasol man, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing pinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Tatang, kasano nga taday tuyan? Asidagan ti exam mi, awan pa mo ti kwartang aramatag. Ikagumaak ti makadiskitar, sakbay ti kaldawan ti exam yo anak ko. Tapno maka-exam ka. Nakakaasi kayo namang papaadal kanyak, tatang. Agsardengak sa langit, tapno matulungan kayo. Ne, saan anak ko? Orayan niya pa ti mapaspasamak. Di kanto agsardeng agadal. Marigatan kayo unay namang papaadal kanyak, tatang. Kabala, anak ko. Ikagumaak ti amin, tapno mapaadal ka lang. Tatang? Basta igayad mo ti agadal, ha? Un, tatang. Kastama ta kanayin tar aramidag. Kanayin ko nga igagawid ti agadal. Sayang ti bambannog yu. No jakit din tarimaan ti agadal. E dinto tayo kagkagumaan nyo ti amin. Tapno may paayandak lang itinarimat amasakbayan. Nay, Simeon, si kamot gayam. Uwan pasing. Adda ka din insan, Arthur. Adda dita sa alas, kasangsangput na launay. Kastaya, kasarita ko manod dapan nakabalin na. Uwan kasinsin mumot ni Sir Arthur. Mapan ka lang dita sa alas. Agyaman ak pasing. Asino tinang pastraklatan kan kaditi balay? Kwa, ni pasing insan. Pinastrak na kakit din, idin to tadi na paimpakpakata kanya? Pasensya kan. No pakabasulan gayam ni pasing ti panang pastrek na kanya kinsan. Insan kang insan, Simeon. Imbag ko mo na may bagay. Arthur, Amuklatan, iso nga may ka. Siguro may kamanin agpalamaan niya. kwa, awan nga minin ti amok nga sitgan apang ibagaan iti masapol ko. Iso nga inturturad konti may diti balayo. Tas ikati pagkidawa kinsan. Kwarta manan, imbag ko man da pangalami di pagbayad mo. Isaldak langan di daga kinsan. Kasapulan ngamin at talaga di anak ko ti kwarta. Para iti exam da. Paadal ka nga minapaadal. Naimbag ko man da ti pang paadal mo. Lastog kakit diya. Di mo pa lang amin pagsardengan di anak mo, ta sigurado asan tumatla makaadal da jay. Mangurkurangas kayo ng arudain. Paadal ka pala, paadal. At ka siniapo Diyos. Amo ka din nabaybayan ti anak ko insan. Amo na ti tarigagay na. Nadalos ti panggap na iti panagadal na. Iso nga. Wanad, nagado nga mom. Saldak nga rod ti dagam. Tapno awan mo ti makungkunam. Ha? Agyaman na kinsan. Kasapulan ngamin at talaga ti anak ko ti kwarta iti kabiitan apanawen. Narigat mat, no ibagamkit din nga imotak, Simeon. Ha? Agparamid ak tungaro diti kasuratan amang ibagbaga, asikagat insaldam kanyak ti dagam, Simeon. Kwa, Arthur. Karbang amat day ta amang salda iti dagak. Ngam di kagdanag. Tadyak namang loko iti padak atao. Nang runa ket kasinsin kapay. Iso nga oreawan kasuratan. Tatakdarak ngayon saldakan katidagak. Ikatrombang lang Kidawag ko man. Asyak matlaang timang sukay iti daga insan. Anya?
Agisalda ka lang arudan. Nagadupay latikid dawam. Awan mo't ngamin ti sabali aso kayag. Isa makipagpakasyak. Asyak kumamot lang timang sukay. No addapan nakabalin na. Una, dahil talaga yan. Si kamat lang nga rod timang sukay, tapnawan matimang kunam. Simeon, ipapasmon timang sukay. Wen, Ha? gamulwam to ahos to, tapno di mo to malipatan apulos. Simeon. Nang tadkalatan iti kwarta ka ni Simeon, imbag kumano dati bayad na kan ka. Saysayangam laang ti kwarta. Di ka kadiagdanag, tamog tar aramide Ramona. Kasano nga amum dar aramidam kat inikamlatan iti kwarta. Di mo pa'y panunutan no adan tumot laang ti pagbayad na. Laglagi pam, asaan tapid pidutan ti kwarta, Arthur. Wen kadi, amok day taramona. Imbagak mo ten, amok ter aramidek. Wais day toy, iso adi nagtumamaysaan ti oreasi naman. Kang runana, data ti mairanod iti panangtad ko iti kwarta, ken ni Simeon. Naimbaglakit din tayo manugot na Uncle Arthur asaldaan na di kakaisuna daga tayo tatang. Nakaiksamak mo't laeng. Uwan nga rod anak ko. Nakipagpakaasyakin ni Arthur. Katiman nugot mat. San abali tatang? Agadala ka na imbag. Tapno masubot tayong tumot lang din saldayo adaga tayo. Agyaman na kanak ko. Naglagi pa yung asaan na para kanyak na makaadal ka. Ken mapasaya at mo tibiyag mo. Nang nangruna, asika ti mairanod iti dayta. Ta iso ti armas mo iti masangwanan. Tatang? Nasingpet ken natulnog ka nga anak. Iso patsyak analayog met ti maragpat mo iti biyag. Babae ni ti tulong tinamarswa anak ko. Ne, siga magayam Arthur. Wan, inan ano sa kuntimay dito yung nagala sa balayo. Ha? Isupay atak-tak mo na payaban kay Jebalay kat adamat lalugan kung umay ditoy. Sumrek ka pa nga ron insan. Arthur. Saanan, agdardarasak ngamin. Adamat to'y balkon niyo. Iso dito'y mo na pirmaan to'y kasuratan amang ibagbaga. Ngayon saldam kanyak ti dagam. Agpirmakan tagdardarasak, adapay ngamin ti saraka katao. Wen, sige. Muto nga ron tabasayak day ta kasuratan. Masapol pa'y labasaam. Awang kaday ti panagtalag mo kanyak. Ha? Intalag ko dyan nagdakil agatad ngayawat ko kan ka nga awan pa'y ti kasuratan. Kalpasan na, awan gayam ti panagtalag mo kanyak. Saan matakas ta? Kasanaw kat nadnadlaw nga awan ti talag mo kanyak. Sige nga ron. Tapnawanin ti makunkunam. Ken ado payasaw. Agpirmaak nga ruden. Wala, hato na, hagdardarasa ka talaga. Ang mga nudyak maabutan dyan tao asarakak. Anak, malmalpastan dati daldalos ang taga sa magan. Wan nga ron tatang. Mabalinto na mulaan. Sigurado ang nabubunas to dagiti maimula dito anat natin. Tanadambag ti daga. Lakit di anak ko. Dakila tulong dito kada tayo. Numatsambahan tayo ito tinapintas nga apit tatang. Pasensya kan. Namarigrigatan kay ti panagadal mo. Jakmat maitid ngamin adagos. Dagiti masapsapol mo iti pagadalan. Anya kayo ka di tatang. Sana dahi tati panunutin nyo. Tapakaragsak kak unay timang tulong kada kayo. Kan nagsimak nga agmula ka nagsukay iti daga. Iso nga ro da maipapan iti panagsukay iti daga. Kan panagmula ti kursok.
Takayat ko talaga i-apply ti hilig kong agmulmula. Ha? Ni, tatang, timot ko si Uncle Arthur di nagsaldeng iti saan unay nga adayo. Uwan na rod. Anya nga tati masapol na. Itaman pa'y nga umay dito'y away. Ni, agturungan dito'y tatang. Urayan talangan. Amangan no napatagmat ni masapol na. Jack ni namnama dahito'y ayumay mo dito'y away, insan. Arthur, kunakuma. Jak matinamnama, nga da kayo nga agama ditoy. Ha? Nagkuna apakibiyangan nyo da ito'y dagak nga awan ti pamalubos ko? Hindi. Arthur, di mat kinidaw ko kan ka. Asyak met laang timang sukay, idi insaldak kan ka. Insalda? Agtagtagainap kan samet, Simeon. Arthur, Awan, tinsalsaldam kanya kataga. Inlako mong kanyak dahi tiyataga. Naglawag ti kasuratan na pinirmaam. anya. Awan tinlaklakok kan ka. Insaldak laang daytoy adaga. Awanan, nagtagtagainap kang Simeon. Naglawag nga inlakom kanyak dahi tiyataga. Kalpasan na, ibagam ka din nga insaldam laeng. Kaya't mo tayo pakitakpagan ka ti kasuratan na pinirman. Amang ipampanagnek, ngayon lakom kanyak dahi tiyataga. Pudno nga da pinirmaa. Ngam kinuna makasuratan dayjay, ti panangisaldak kan ka. Uncle Arthur, di ko kumamot alilawon ti amak. Di ka makibiyang dito Reden. Saritaan nila ang dito iti amam. Saan na mabaling na Jack makibiyang? Tama akong tel alilawon nyo. Sana ka mga lalilaw? Ti amam tinaglawag akayat na ti mangloko tapag talikodan natin lako na daga. Awan inlaklakok kan ka adaga. Ada, ore agsango tayo ti korte tapno panagnakak nga adda inlakom kanya kadaga. Husto ko man. Nakarik ka. Gaputam mo mga awan ti kwartak nga ramatak kontra kan ka. Ngam dayto ti laglag ipam. Narigat akalabanan ti konsensya. Gaputam mo, noan niya ti kinapudno. Talagamat nga ambok ti kinapudno. Kinapudno ako kwakon daytoy adaga. Ayop dayjaya kasinsin ko. Gamrod, mapatay ko ti awanan bain nga ulitag mo. Baybayan yung tatang. Sana bale. Tawan ti inagrabyado yo sa bale a tao. Nasaysayaten adaga ti mapukaw kada tayo. Ngam ti dignidad tayo. Reden, Tano pagturayin nyo ti pungtot yo. Ang mga numailawan kayo. Kat mapukaw yu pa'y ti kakaisuna kinabaknang yo. Ti kinaimbag yo. Tinalin sa panagpuspuso yo. Laglagi po nyo at daga. Kat saan nga agnanayo na pag naidan tayo. Taday ta mismo ti pakaikalyan tayo no pumusay tayo. Baknang man no marigrigat. anak ko. Nasaysayatan ti agbyag ang mamirmiraot. Ken pumusay ana yung pag-atao. Ngam ti agbyag tayong agpayso itinaalwan dito rabaw ti daga. Ngam kararwa tayo matagi karoy ti agnanayon. No sumango tayo niti pangukuman ti namarswa. Dalaing kamat, Arthur. Amum ti inararamid mo. Siyempre nakarkarota na bumaknang tamok nga aramaten ti utek ko. Idinto tamo numet dagiti dinam mo nga aramaten dagiti utek na atatao. May mayat matlaang no dadagiti kakasta. Tapno datamet ti mairanod. Wala, data talaga ti mayranod.
Umado ti kwartata nga agingga, aditan to pa yan mabilbilang, gapo iti kaaduna. Ah, Oh, apekalata nagsanay kahit tinawag, di mo kunain na saan ka naragsak iti adda ka data. kasano? Kat uray kasano ti kaado ti kwartata kat kurang latta. Ha? Nagado nga agpaiso ti kwartata. Ngamawan mo't anak ta. Anya kakadira mo na saan nga minaday ti panunutem? Uray awan anak ta adumet ti kwartata. Anya nga rin ti kayat mo? At ang agpeso ti anak ta nga mamirmiraw tamat. Kayat mo nga rin ti kasta. Saan akasta? Ngam kayat ko kumamot ti madaan iti anak. Ngam amok nga imposible ang mapasamak dayta. Tadamot ten edad ta nga agpadpada. Isu nga ro da saanan aday ti panunutem. Tinapatag kat ado ti kwartata. Makapantay ti amin na kaya tapapanan, kan magatang ta amin na kaya ta. Isu nga enjoy life kat de. Sana kompormi man ti pampanunutem dita, taawan ti may tulong na kadata. Sa bagay, husto ka, Arthur. Awan mo't kit din ti sapulag. Ta husto ka. Ado ti kwartata. Kat magatang ta ti amin akayat ta. Ado pa'y tumapapal ka data. Kurang nalan awagan data iti Don Arthur ken Doña Ramona. Oray awan ti mga awag kadata iti kasta, tadon kandon niya tamata talaga, Ramona. Tatang, good news. Oh, anya day tagod niyo anak ko. Agsapsapul di ama ti may sa agayim ko iti mangsukay iti nakatiwangwang adagada. Iso an nadakamat kayo, tatang. Kasta ka di anak. Un tatang, nalawa ka no di dagada asa na masuksukay. Masayangan di ama na. Isong agsapsapul da iti mayat amang sukay. Kaya't da nga ta asyak langan ti mang sukay anak. Kaya't nalakit di tatang. Tayong bagak mo ti may papan ka na kayo. Iso akayat na kayo ka no amam-am mo ti ama di gayim ko. Sige anak, kaya't kumit amam-am mo. Tapno matulungan kay ti panagadal mo anak ko. Iso na lang, tayo ti kabangibang alugar ta ayan na tatang. Kaya't yung kaditi pumanaw iti dayto alugar? Napatag kanyak day ti adaga anak ko. Ngabawan mo't ti sanikwata ditoy. Kailangan nagtakdiran ti basit na balay ta. Tatang, No sa dino tayo ti pagbiyagan, ijay nga ron ti papananta anak ko. Pimanaw mo't gaya man dito'y lugar tayo da kasinsin mo asimyon kanti anak na. Kastaya. Nasayat matap no awalan ti parekot. Wan nga rod, sigurado asaan dan akamatan ti daga a kinamkam mo kadakwada. Anya mo tanday ta daga a kinamkamat asaom Ramona. Daga a ginatang mo. Kunama. Ay, wan nga agpaiso. Daga a ginatang mo. Ha? Arthur! Walang lakit din na nalipatan ako, sweetheart. Apik din na malipatan ka ngay. Kat amumat asikat ti love ko. Hangit ang bugngay. Ang mga nuban-bantayan na kajay gurang abakit mo. Anya bakat ko? Sikat ti bakat ko, sweetheart. San ka gaminin nga gaw awid? Panawa mong ti lupas nga asawam. Kaya't ko launay a panawan, ngam amamat, nga ado ti conjugal properties mi. Sayang matdagay na magudwala ang kada kami. Sa bagay, sayang nga talaga, sweetheart. Si katirumbang ama iranod kadagiti amin na properties yo. Data, kunam sweetheart.
Oh, syempre, tasyak meten, ti asawam. Talaga. Ano saklangan nakadandan na ni Ramona, ta sayang mat mapukaw kanyang akwarta kan sanikwa. Oh, sige, sweetheart. Aramidem ti amin. Tapno mapan amin kan kaasanikwa kan kwarta. Di mo itulok ajay bakbaketan nga asawam ti mairanod. Si katirumbeng ang mairanod, sweetheart. Itay payasaan ka makataltal na Arthur. Adda ka di kayat mo nga ibaga? Amok latangaminan kat no adda kayat mo. Kuan namin, Ramona. Diyan mo, no? Kasano nga ibagakan ka na ito, eh. Anya nga min dayta. At ngamin kahit ko agatagan na property, napintas na jay. Nalakalaing ang masubot ti may gatang no kaskasano. Anya nga min dayta a property. Kan sa dino ti ayan na. Asida giti syudad di sa nangina, may sa beach resort da jay. Ado ti turista mapmapan ni jay. Mano ti pananggatang mo no bilang. Umabot 20 million pesos da jay. Anya, nagdakalan. Awan mo't ka sa kadakal agatan ti kwartata, nga uray irwar mo amin nga urnong ta iti bangko. Di kagdanag ta diskartyak ton ti kurang na. Kasla di nagamamo no may papaniti kinadiskarte. Matagikwata da dya beach resort na oray kurang ti igatang ta. Sa bagay, amok ti kinatusom, Arthur. Iso dakkel nga rod ti panagtalag ko kan ka. Patsek nga umadupay ti kwartata no bilang. Talaga? Madoble-doble ti kwartata ang mairwari di bangko. Palimos! Agtalo ka man dito nga ubeng. Nagdungrit ka. Kandi mo man sagsagiden ti sarming ti kotsekta nagrogit dahi ta imam. Mapisina kun! Ikandak ko maitikanak! Saan kong obligasyon ti mangpakanggan ka? Umadayo ka ditoy. Uray igatang ko laang ititinapay! Saan ka ba tamakaw awat? Sayang titod ko kan kang igatang mo ititinapay. Ala, bumanaw kan ditoy. Nagangot ka. Sige nga ron! Imot abak nang! Nagkalasan ngobing. Sayang kidin titod ko akwartagan ka. Ha, naglaing kan ngay ngagpalpalama. Nagbayag tumot ngamin ni Pia. Nakasay upak lakad nga rodan iti angot ti mamirmiraot. Tuso ka talaga na may saam ni bakit mo. Nalakalang amin na yakar talipuspos da jay no may papalan iti kwarta. Tamu nalatan apadwek no mangirwarak. Talaga mo't ngamin apaadwam. Ngam, para kadata no umadong. Wen, sweetheart, para laing ka na ta. Awan, ti kay nagaw ta. Ang mga no awidam no mga baka. Kat ikam iti barato. Pulos, dadya din ako ribat-bat, yawidak. Sika lang ti kayat ko makadanapiya. Agpaiso dito ng ibagbagam ha. Ang mga nuluklukon naklaang. Din tumapasamak dayta. Amumad no kasano ti kinapatag mo kanyak. Isungarugat itad ko amin na kayat mo kan pagragsakam. Kasta ti kinapatag mo kanyak.
Sa bagay, mariknak matkit di dayta, Arthur. Uray si ka, ipatpatag kamot unay-unay. Agpeso, amangan mo, ti kwartak mo, ti napatagkan ka. Siyempre, agpadaan na patag kanya. Anya? Ngam, siyempre, si kati kapatgan. Napatag kanya ti kwarta, taday ta ti mangmangtad, iti ginawa kadata. Maaramid tamot amin na kay kayata. Babaan, iti kwarta. Malas na talaga. Nagdakilan ti abak ko. Nagbit ang napukaw ti 5 milyon ko. Kasta talaga ti kasino, adda mangabak, adda mo ti maabak. Sa nabali, makabawi kan tumadlang, sweetheart. Rumbang laeng, sana mabalin ti kastoy. No kayat mo, agawit tapay. Agsublitan tulangan, numarik na maasumrekan ti swertem. Saan, Pia? Jak agsardeng, aging gajak makasubbot. Ngam, agmamalas ka ita. Bareng no agserte ako na madamdama. Paseng, simangpot ka din ni Arthur. Saan pa'y mat, ma'am? Ne, kuna na sumangpot itang awad pailaeng. Napananangatan. Ma'am. Agawid latan no kay kayat na. Ma'am. Ala kumada ito'y agundaway nga agpakadata, agbakasyon agpaila ang ijay lugar may. Mapan kumot kitaan at ti pamilyak. Anya? Binulan mo't kagbakbakasyonak, ma'am. Taday tati saritaan, idisimre kakababaunan niyo. Awan, ti agbakbakasyon. No ipilit mo ti kayat mo, agdalaw ka laangan. Diyak ka sa pulad ti babaunan anapilit iti kayat na. Ma'am. Nagtangkan at talaga ti ulom. Agtalaw kan katsan kan ngagsubsubli ditoy. Nagado at trabaho ditoy, ngam agbakasyon kakit din. Ma'am, no pagtalawon dak. Ala ko mga ruden jay sweldok iti talo abulan adiyo pa inintad. Anya? Talo abulan asweldom? Intad ko aminin asweldom. Agraraman kamot, tonta. Ma'am, awan pa'y tinintad yaw. Takunayo agulpin yung nga itad no agbakasyonak. Awan, timbagbaga kakasta. Di kagar-aramid iti istorya. Nagpuskol mo tadarupam danga. Ala, agtalaw ka no kasta ti kayat mo. Tadyak matla ka sa pulad di manangan lilaw amo tsa-tsa. Imbagak lang arudan nga agawid tan idirabi idinaabak ka iti 5 milyon. Ngam nagtangkan mo't ngamin ti ulom. Anya ngay, naibus amin ang akwartam. Ima-imatan ang agawid, kan nakautang kapay. Sabardeng kan, Pia. Ibagbagak lang matipod no? Sayang ti 20 million pesos. No insardeng mo kuman idinagmamalas ka, di at dapay kumanabati ti kwartam. Sabardeng kan kung naklangarudan. No awanan ti kwartam, awanan matan ti sarbi ng agtali na udag iti relasyon ta. Anya? Panawan na? Hanya pa'y kuma. Pangalam kuma iti isustentom kanya, kat naalam mo ti kwartayo iti asawam. Sana mabalin, Pia. Inted ko amin kan ka, kalpasan na, panawan naklaing. No di mo kaya tapanawan ka, agdiskitar ka nga ron iti addo ak kwarta. Nagapuam, apay nga italaan nagawid ka. Kunak man no as-asikaswam ti may papan itigatangan ta property. Katwad mat. Apay nga rod, adi mo sinungsong batan, dagiti awag ko kan ka. Akwa, ado nga min tinaramid ko. So adya akong nasangsangot tinangsungbat kan ka.
Nukas na nga rod, kaya't ko ang makita ti ibagbaga maginatang mo a property. Di ka kadi makawawat, Ramona. Imbagak lang rudan nga asikaswag palaang. Apay nga rod ang makaungat ka ngay. Gapaw, ta saan ka makawawat? Sa anak nga ta makaawat? Wano, al-alilawan nakon, Arturo. Ramona. Padasan naklaan nga alilawan kan liputan. Tadi mo amuti ka paulak nga aramidan. Ti ayo palalaki. Inala na amin a kwarta nga iduldulin ko dito'y silid. Adi na imbag pagkakanyak. At dalakit ni pagluklukwan ti awanan bain nga asawak. Saan ang mabalin na ito'y? Saan asyak ti alilawan ti ayop? Ha! Surutek iti sa dino man apapanan ti ayop. Kunak mo saan nakasublian, Arthur? Apay kindi na saan? Pasensya ka no, nakaungatakan kay din na minsan. Sa nabaleta, at kwartak ita apang subot ko iti abak ko iti kasino. Masubot ko matlang di 20 million pesos ko. Nagsayatin no kas na? Sigurado aswerte ka itan. Oo na, basta da kay iti asidig ko, sweetheart. Alang din, agpalas kan tanong Marta. Kalpasan na, mapantamanan iti kasino. Okay. Sigurado kita na makasubot ak iti kasino. Ne, asino nga tati umay diti apartment mi ginipiya. Ang mga no ti landlady mi dayta. Ramona, anya ti araramidan ditoy. Nasayaat, tas ikatinang ilukat iti ridaw, manglilipot. Ramona, agawid tan. Ha! Apay, ada ilamlamang mo ditoy? Sinay, kaanit pa paspasamak nitoy? Kunak, tupay kat. Ramona, agawid kan. Jack itulok alipliputan naklatan ayop. Anya ti kakautan mi di bag mo? Arthur? Ayop kayo! Matay kayo ng pagpada! Saan? Saan, Ramona? Di mo ipaturong kanya di tapaltog. Ayop ka, Arturo! Pinagtalkan kay ti amin agundaway. Ngam kayat mo pa'y nga alaan amin nga da kanyak. Kat itad mo amin iti day ta, babae! Nak, di mo dang ram ni Pia. Siyak langit itang ram. Basta di mo dang ram ni Pia. Wanan kay tibain! Ayop ka! Mas pilyam pa yan ti may sagmak gapulaan iti day ta, babae! Ayop ka! Saan? Iyag mo ba Di itang mo tauto? ang gawin ti pantog! Ayop! Iyag mo ba itang kuna? Matay kayong agpadpad ka! Agsaysay-asay, titara, manipod iti ulo na. Pinatay mo na Pia. Saan? Saan nakakriminal? Saan ko pinatay na ita babae? Saan? Arturo! Mateo Kapitulo 15 iti bersikulo 18 ngagingga iti 19. Ngem dagiti rumwar iti ngiwat agtawd da iti puso ket dagitoy timang tulaw iti tao.
Tati puso ti pagtaudan dagiti daka sa pampanunot, amang iturong kankwana apumatay, makikamalala, agderep, agtakaw, agulbod, ken mamadpadakas. Pagsaringan. Iyag mo ba ito paltog? Gawin ti paltog. Iyag mo ba ito kunat? Matay kayo ngagpalpad. Agsaysay-asay. Titara, manipot iti ulo na. Pinatay mo na Pia. Saan? Saan ka kriminal? Saan ko pinatay na ita babae? Saan? Arturo! Agyaman na. Asidig ako niti palay da dyan agayim ko. Baring na matulungan da. Agyaman na. Sana nakalaktigay. Salagay! Salagay! Dukusan na talaga. Salaki! Janggo! Ay, Arto. Pasensya ka lakuman iti aso. Kunak no makagatag itayan. Oh, Nauyong ngamin na talaga ni Django. Nangruna no saan nangamam ti tao. karigatak lang amin ti may dito ay anyo. Ta kastoy matan ti kasasad ko. Sa anak unaya makapag na. Apay ngamin nga imay ka dito, kat marigregatan ka una yan. Kwa Johnny, mamabae na kuma yung awanan ti amok nga asitgan. Papagkidawan itulong. Mabisin ako yan awan mo ti amok papangala iti ka na Ay, anyan tinagbampanagam, Arthur. Johnny. Mala, umunik ka. Sumrag ka di tabalay. Ta mga nung makaungot manin ni Django kun ka, kat iwat-wat na kapay akagatan. Sige, Arthur. Itugtugaw mo pa ilang dita sofa. Agyaman Johnny. Mapit lang, tamang isaganak man iti merienda pagsangwanta. Anya ka mo Johnny. Di mo pa'y pilpil yan ti pagtugtugaw mo iti sofa. Kakaasi at tumanin namang daldalos dita. Felisa, anya ka kadi? Kasano ako na makomporme katamat ti pinagtugaw ko iti sofa? Narugrugitan ti sofa. Tadong ritumat nga ti pinagtugaw mo dita miraot. Tumakdarag langin. Kababayan mo agpaisuta. Nagdung rita ka simrek dito'y balayo. Ikan nagtugaw iti sofayo. Saan, Arto? Di ka tumakterbay. Amo ka na banog ka nga imay diti balay. Iso nga itugaw mo kitin, tayi na nam. Di mo ni kaskaso ti asawa. Siya kung ti makamukan kuwan. Itugaw mo kitin. Sige. Mapit lang, ha? Tama nga laak, iti pagsangwanta.
Alam da iti akwarta, Arthur. Na imbagla paggatang mo iti masapsapol mo. Amo ka marigregatan ka una yan nga agmay-may sang agbibiyag. Isu nga alam da ito'y. Imbagla nga igatang mo iti masapsapol mo. Agyaman na, Johnny. Dakila balag da ito para kanya. Mabay naglaunay nga umasidag kan ka. Awan mo nga menon te. Amok nga asid gan. Sigala, tisa na nang talikod kanya iti asidag ko kan ka. Arthur. Sige, agpakadak nga ruden. Amang ano, nakakaro nga aglugso ni Felisa, ano, agbayagag pa dito'y. Pasensya ka na talaga kan kuana, pare. Nayunak ko may ti groceries ti itat ko kan ka. Ngam amok amarigatan ka amang bagkat amang yawid. Wano, itulod ka lang. Sanin. Agya malakalahin, Johnny. Dakil na balag, di panang pastrek kan, panang tulong mo kanya. Anya kamutan. Apay a pinastrek mo dahi di adongrit lang arudan inutil pay. Tangiwat mo, Felisa. Aglablabos kan. Puno mo tibagbaga ka. Dongrit lang arudan inutil pay. Di ka kadimaasyan iti nagbanagan na. Kasano a kaasyak tikas kan kwa na. Kat di natantupay kinaasyan ididata tinagpagpakaasi iding agkidkid daw iti tulong kan kwa na. Idi nagsakit ti inaunang anak ta. Felisa. Imposible na lipata munti kinakuspag da idi nga agasawa. Nalpasan da jay, Felisa. Mamakawan ka kuman. Nakita mo tinagbanagan na. Saan una yun ang makakunain? Kasanon numapasamak mo't kadata tinapagteng na. Johnny, Agpanunot ka kuma, Felisa. Laglagi pa managbukal ti lubong. Mapalin nga ita kat makuna nga adda iti ngato. Mapalin mat nga intun bigat kat adda iti baba. Iso asursuruan tatagpakumbaba. Tapno saan anasakit arik na enta, no bilang tadumteng tumot ti panawan, apa nagpababata. Naglalang ton dagiti mula tayo, tatang. Kasano, nagado tinasursurok ka. May papan, iti panagmula. Kunakno adon tiyam mo, nga may dinagadal ka iti agrikultura. Kat nakarkaron, na yun ang tiyam mo. Talagan sa apara gamuluta langin iti daga, tatang. Awan problema, anak ko. Tinapateg, kat naragsak tayo iti aramiden ta. Kinawan ti badbaddek tatao. Saan laday ta? Makatulong tapay. Kaya't yung kadaan ayunan ti daga tayo, tatang? Adalatakan kaday tanak ko. Nakapundar kameten iti naglawa daga. At dapayan tangtangtanan ta. Amang suksukay, kadagiti santa na masango asukayin. Tanaglawa at talaga. Pagayaya maklaingin. Wano pagpalpalabasa kiti oras timulmulak. Tatang? Amok met, abay at alumawlawa ti dagam. At adum ti matultulungam, ngawan trabaho na. Sigod na taong grasa, kan tambay dagiti tangtangdanam itan, nga insurom nga agmula, kan agsukay iti daga. Nagmayat nga mintirik na. Numakitak ti pada at tao sumaysaya at ti biyag na. Numatulungan da abumangon. Kan mang pasaya at iti biyag da. Pud na dayta anak ko. Sana may lawlawag ti ragsak nga itden, ti panang tulong iti pada at tao. Katagyaman na kiti kinaimbag nga inmulayo iti kaunggak, tatang. Kinaimbag, asaan apulos amay pa iti kwarta. Wano sa nikwalay. Ipampanakil kayo nga ama. Ta saan kayo manabak ng iti material abanag, ngam nabak ng mati pa nagpuspuso yo iti agkakaimbag nga aramid. Nasaysaya atin tinabak ng iti kinaimbag. Taday ti mabalin tayo abalunen, nga aging gay tinagkay sa abiyag.
anak ko. Tatang, Laglagi pa makanayon, anak ko. Ti Diyos ket ayat. Makarik na tayo iti ayat. Gaputain mo na nga inayat na tayo ti Diyos. Iso amin ti pagtataudan ti agkakaimbagabanag. No dakasen ti naramid mo. Kaya tasawen, asaan ati Diyos ti sursurutem. No diket ti bumusbusor ken kuana a Diablo. Iso nga amin nga ramiden tayo, ket panunutan tayo animbag. No nasaya at kadimat laeng, awan kadi ti maibaddek tayo. Mayan natop kadimat laeng, iti pagayatan ti Apo. Dayta ti pangpangruna tayo a panunuten, iti tunggal ganwat tayo. Tapno saan tayo amayaw-awan, bayat ti panagdalyasat tayo dito'y lubong. tatang, Ta saan met aday ti rabaw ti dagati permanente ataem tayo. No diket, agdaldalyasat tayo amin ditoy. Ta saan tayo met amin ataga ti rabaw ti daga. Tapanawan tayon to amin no dunteng ti kanito. Ngayon tay panagpakada. Lisa, alam mo na ito sweldo yung kaninanang mo. Di kayo matnyamin imay iti kalman. Iso nga imunan ang nagsweldo dagiti kakadwa yung agtrab-trabaho iti daga tayo. Dagayo sir. Trabahador kami laan. At dayta ka manen. Sir manen ti awag mo kanyak. Imbagak lang harudan amanong. Kasano kat da kayo umot ngamin ti boss mi. Sir, Manong Reden. Tadagayo mo ti pakitrab-trabahuan mi. Igam mi lang ti titulo na ngam daga tayo amin. Taday takot nga ro ti pagtataudan ti pagbibiyag tayo. Manong Reden? Wan gayam, apeasan kayo anak ka umay iti kalman. Kuwang amin manong. Intaray ko ni nanang iji ospital ta na atake. Naimbag nga rod ta na sigod, manong. Anya? Apay nga ro tadi may bagbagadagos. Diyak kami nun amo ti aramidak, manong. Tamadanagan ako unay ti kasasaad ni nanang. Kumusta nga ro ni nanang mo? Nakalasatan iti paggad, manong. Mabit lang nga ro. Awatom da ito, Lisa. Apay day talaga do akwarta, manong. Naitod mo moton ti sweldo mi kani nanang. Inayon mo ita aramatan nyo iti ospital. Ha? Awan mo tanta mo kasabala maitulong mi kini tatang. Tapno malaganan kayo. Malaksid iti panangikararag mi iti daras ay iimbag ti inam. Ken basit ang maitulong mi para iti masapsapol yo iti ospital. Pasensya amon ti maitulong mi kada kayo, Lisa. Ala, nagdakkel to pa yan ti maitultulong yung agama kada kami, manong. Sipod inala na kami iti kalye. Tawan mo't balay mi. Nga aging gaita, tagnanaad kami iti pinarami dyo ang balay dagiti trabahador yo. Nagimbag kayo unay, manong. Lisa, Awan ti kinabak ng mga isubad mi iti kinaimbag yo. Iso ani Apo Diyos la kuman ti makamo amang subad iti kinasayaan. Kan kinaimbag yo nga agama, manong Reden. Mabisina ko na yan. Nagbita na ibus tinted ni Johnny a kwarta kanya. Uray inininot ko na ibuslat adagos. Ta nagadumat ya agas ko anas ka nagatangit. Kanjak pagid din makatumtumar no daduma. Pus ko laglatan tiro pagpalimos. Tapno tay gatang ko iti kanak. Palimos, sir. Palimos. Nagadon ti limabas. Mawa na talaga ti mangtid iti uray gatang kula kumamod iti kanak. Mapanak di tabanger ng eskinita. Bareng no adda ti mapalimusak dita.
Palimusan. Alay ko. Iyo, tumot kita ang tidalan niyo. Tata, iawat yu ti imayo, tatulungan kayo at tumakder. Yaman na. Aday ta, tata. Adoy ti walker yu. Yaman na babalasan ko. Naglukumot ti lalaki ang nakadungpar kada kayo. Di na kayo pa'y binangon mo't. Basol ko ngamin ta. Jakit kita di pagpag na gapo siguro niti aglalaw ka marekring na. Nangan kayo ka din, tata? Kinapuno na mabisina ko una yun. Ay, umay kayo, tata. Mapantayo di ta asidag apakanan. Pasensya kayon, no karinderya ang tinangyagak kada kayo, tata. Dito'y lang amin ti kabaalak. Siya hindi ha. Agad daw iti dispensata. Nataktakan gapuan niya. Basan. Awan anyaman na, tata. Tinapatag kat makapangan kayon. Sige, kanan yun dahi ta in-order tayo para kada kayo. Agyaman na. Siga nga eh. Pwede agorder iti kanan. Kwa, tata. Mapanak namin ni ospital. Isupay nga igatang ko iti agas ni nanang ti igatang ko iti kanak. Day iti hospital di enam. Pengarod nga inyag na pelang dito karinderya. Kan ingkatangan nagpay iti kanak no masapol mo matga ti kwarta. Napadasak mo tinagbalin akas kada kayo, tata. Napadasan mi iti inak tinagbibiyag iti kalkalsada. Ken nagpalpalimos iti agduduma at tao. Napadasak tinabugbog kawan. Sandak lang arudon alimusan, pagsasawandak pay. Ado tirigat ang napadasak, tata. Kitkitaan da lang arudon ang mamirmirautak. Iparupa da pa ila kanyak dayta. Narigat, yagbali na marigrigat. Mariknak ti marikrik nayo. Iso nga di nakitak ti naramid da kada kayo itay. Maasyanak unay kada kayo taamok ti rigat yo. Babalasan ko. Kadurmandak idi dagiti babaknang. Nang runan no masidagak iti luganda. Agong at dapay no idgamak ti sarming ti luganda tamarugitan ka no. Iso ama mirmira utak lang arudan. Nakarkaro pa'y amariknak dayta. Gapumot laang iti aramid dagiti aglablabas ababaknang. Balasan ko. Ha? Ni, tata, apa yan? Ada ka din nasakit kada kayo? Kwa, awan, balasan ko, awan naman. Malagip lang, di napalabas panagbiag ko. Nalabit, may sakabay ka na kiti, pinakita kiti madi, agpalimos iti, sikap iti, tulong kanya kita. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, tata? Kwa, awan. Di mo mapapanunutan na yay. Sige, mabalin na ko na panawan. Agyaman ako na iti panagtulong mo kanya. Mapan ka nito inam ta sigurado ya orurain na kan.
Agyaman ako, unay kan ka, balasang ko. Lisa, mapan kamin balasan ko. Naitulod na kayo matan iti inam diti pagnanaytan nyo. Agyaman kami unay, tata. Nagdakkel ti na itulong yo kada kami nga agina. Agyaman tayo iti Diyos. Tanais palit ti peggad ti inam, Lisa. Inaramid milaang ti ammo mi apagrebengan mi kas tao. Ti tumulong iti pada tao. Tata, Kan may saan kayo nasabsabali kada kami? Isu nga awan nga rod ti sabali nga agtitinulong. No saan ada tayo matlaeng balasang ko? awanan ti makunak, tata. Naggasat kami iti inak. Tanam-amuda kayo kan ni Manong Reden. Manmanon ti tao akas kada kayo. Nagdakkel ti puso na tumulong kadagiti agkasapulan. Akas kada kami. Saan anarigat nga aramidan day tabalasang ko? No lakit di taadda Diyos iti biyag mo. Takas iti kanayon nga ibagbagak. Amin na kinaimbag. Kat nagtaod iti Diyos. Anang parswa kada tayo. Kinapudno na. Nasursurok mo ti agbalin anasayaat. Gapo iti makitkitak kada kayo kan ni Manong Reden, tata. Taidi adda kami paylaang iti kalkalsada kanina nang agpalpalimos. Kagurak dagiti adu ti kwartana, tanagkukuspagda. Ngam, gapo iti makitkitak kada kayo. Nasursurok ti mamakawan. Kan mangawat iti tunggal kababalin ti tao. Nasaya at day talisa. Itultuloy mo lang ti kasta kababalin mo. Sigurado nga dasimbang ti pakinakam mo iti inaldaw. Tata, O sige, mapana kon itayan tilugan. Itay pa yung urayan na kajay ni Reden. sige tata. Kat agyamanak manan kada kayo. Agyamanak iti Diyos. Kasto'y latan ti taray ti biyag ko. Ada ako ni igit ti kalye kan kalkalsada ng agpalpalama. Awanan ti pagpilihat, tadyak matan makabaal ng agtrabaho para iti bagik. Kasto'y siguron ti biyag ko, ngaging gamat hayak. Tata, Balasan ko. kumusta kayong tata? Malagip na ka di? Di kanto pulos malipatan. Balasan ko. Sigat mo na nang limos kan. Nang tulong kanya dito igit ti ekali. Kumusta kayon, tata? Kastoy. Kapilitan nga palimusak latan. Diyak matan makatrabaho. Di dapat patyan iti asid gak no. Ibaga nga aday lako ka adaga. Ha? Sino mo ngamin ti mamati. Nga dadagak nga ilakok at kastoy mati langak. Ngam, agpaiso ka di nga da ilaklako yo adaga, tata? Oo, balasan ko. Kasi ako na, awan ti mamati kanya nga dahil laklako, gapuit ti langak. Panagkunak, matulungan kayo iti dayta. Gatangem ti dagang ilaklako. Saan, tata? Ngam dagiti aga mga amo mi kaninanang ko. Naayat da nga agat-gatang iti daga. Takayat da nga dagamuluan dagiti tao at tultulungan da. Nagsayat matan dagiti amom. Wan, tata. Nasayat at talaga dagiti nga agama. Iso ano kayat yo? Ibagak kadakwada ti maipapan kada kayo. Kanti ilaklako yo adaga. Ayan ka no tidaga nga ilaklako na, Lisa. Jakmat na damag, tata. Basta ko na nga da ilaklako na adaga.
Ngam di na mailako, ta saan dapat yan nga dadagana. Kaasimat nga rod nakasta. Wan nga rod, tata. Maasyanak kan kwa na. Ta panagkita kat na saya at matatao day jay. Anya ti makunam, anak ko. Kaya't ko ang makita tila kay nga ibagbagam Lisa. Barang matulungan tayo pa eh. Kanayon nga agpalama iji sentro, Manong Reden. Ngam, sigod atyak makitkita ijay. Isa pa nagkunak, na isaroong laang iti daytoy a lugar. Tatang, awisan tayo langan dito eh. Sige anak ko, nasaysaya at pay. Takunamot ni Lisa, ngagkatang-katang ijay sentro. Nasaysaya at napasukon tayo laangan ken ni Mando ijay sentro. Tapno makaumay dito ayan tayo. Ket makalang abay iti presko nga angin. Ken makapangan iti sa diwa amakmakan. Sige tatang, kasta lang arudan taramidan tayo. Maragsakan lakit di dayjay, tata. Manong Reden. Siyak laangan ti sumurot ka ni Mang Mando amang sukon kan kuana. Iti kanain apakakit-kita kan kuana nga agpalpalama. Sige Lisa, tapno saan amaalangan as sumurot ken ni Mando, no isulaeng timang sukon kan kuana. Nagpudot ti panahon ita. Medyo maulawak pagit din. Ang mga nanyapit ti mapasamak kanyak. Nagtalina adak pailaan ditoy. Kat saan na nakabailan ti bagik. Tata Arthur? Lisa, balasang ko. Nasayat ta nakita ka, tata. Umay kayo. Kayat da kayo ama-amo dagiti amok. Anya? Nadakamat ko ngaminan kadakwada ti may papan kada kayo. Kanti ilaklako yo adaga. Interesado da. Iso akayat da kayo ama-amo. Aw-awisan da kayo iti ayanda. Agpaiso? Interesado da? Wen tata. Iso nga umay kayo. Mapantayo iti ayanda. Kadwak ti driver da. Saan nga ta nakababain ka nagdong ritak? Ang mga no, saan da kayat ti dongrit? Di kayag da nagtata. Nasingpot dagiti aga mga amo. Saan da akadurman dagiti dongrit? Tadagita ti kayat da tultulungan kan as-asit gan. Ne, dayjayan ni Mang Mando. Agturungan dito eh. Umay kayon tata. Tulungan kayon. Tadimot makadanong tilugan dito ayan yung agpalpalimos. Reden, naisaganan ti pagsasangwan tayo ang makan no madamdama. Nasayat no kasta nanapasing. Sigurado ang maragsakan ti sanga iliyaw no makagteng ditoy baraw. Sapay kumaana na. Taday tamot at talaga ti kayat may kanitatang. Ti maragsakan ta sino man na makadanon dito ayan tayo. Naimbag nga raw ta. Inaladak dito idi nakiasawan dagiti anak kaw. Tagmay saak mutain. Jakmut kaya tindag subli iti ayanda mamramuna ideta. Pinapanaw nakmutain. Nana, Kumusta da nga tamutan kini Sir Arthur? day tatidyak mo nana. Tamani po diti pimanaw kami iti lugar mi. Saan kami imot na nagsubsublipay? Awan ka din ti panggap yung agsubli ijay sigud a lugar yaw baraw. Awan mo tan tinaskan ni aramidan mi ijay nana. Dito'y kami matan na nakapundar ka ni tatang. Kan ado ti rumbang nga asikaswan mi dito eh. Nagadumet nga minti ampun yu barok. May saak ditan. Ninanapasi nga talaga. Dagitan-dagitor orayan tayo, nana. Sige nga raw ta, inag-ayaban ni Simeon. Kunana nga min nga ayaban no sumangpet ti or-orayan tayaw. Umay kayon tata. Nakadanon tayon. Nagpintas meten dito ay ayan nyo. Berde ti aglawlaw. Naggadot mulmulaken kay kayo.
Napalikmutan iti prutas ken agduduma natingi ti aglawlaw. Nagadupay ti nakabaod a bakbaka ken kalding iti sanunay nga adayo. Ta matanawagan dito na nga to paset nga ayan tayo. Kuko amin dagiti amok dagita, tata. Iso nga adu kami mat at trabahador da at tinulungan da nga agtrab-trabaho ditoy. Kasta ka di. Wan, tata. Naasam ngamin iti panagmula dagiti agama nga amo mi. Lisa, balasan ko. Anya pala ti kukuin nyo dito. Apay adi kay pala dumanon di tabalay. Agur-urayin ti makan anay dasar. Wan, tata. Umay kamin. Umay kayon, tata. Sukaditi ko na mga amom. Wan, tata. Ni Tata Simeon. Naibag nga orasyo kabsad. Pagyamanan unay, tapinat ganyo ti awis mi nga umay kayo dito nanumo. Ngayan mi. Sige. Agpakadakon. Agawid ako. Ni, apa yan, tata? Dapay gayang aramide. Sige. Insan Arthur. Ha? Agkasinsin kayo? Tata Simeon? Simeon. Insan. Lugasta. Sika talaga ni Insan Arthur. Oh, Insan. Inarakop nagmatadgat. Nagdungritak. Kababayin pa ikit din. Pasensya kan. No di ka nailasin na dagos. Barbasan ka ngaminan. Familiar ka at talaga itay nakita ka. Engem, kunak no nagbintutak lang iti ata. Emitay nagsao ka. Nakumpirmak asika dayta insan. Simeon. Lisa, kasinsin ko ni Arthur. Kasla, jak pa lang arot patsyente makitkitak ita, tata. Itay pa'y lang urayin da kayo. Ngam di kayo mutla umayin di tabalay. Uncle Arthur? Sika ka din agpay suday ta? Uwain. Siya baro. Uncle, kumusta kayon? Kastoy. Jagamuti sawag. Jagamuti aramidek. Iti panakakita ko malin kada kayo. Nagdakilit nagbaliwan nyo. Mabay na ko na yan nakakita kan sumango kada kayo. Mabalin lang ko mahal. Lumnedak. Iti na nagtagdara kita. Gapaw iti na lausabayin ko. Nakasango kada kayo nga agama. Kakadwa! Isuninsan ko nga Arthur. Naragsak ka isa sa bayo dito yung ayan na eh. Kapsak ako. Naragsak ka isa sa bayo. Insan. Nabayagasan kami ang nagkikita iti dahito yung kasinsin ko. Kaya't ko, noan niya titrato yung kada kami kiniriden nga agama. Kasta kumamat ti panang respeto ken panang trato yung kenkwana. Alangaruten, mangantayon kakadwa. Insan, mangantayo pa'y. Amo ka na bannog kayo ang nagbiyahe ngay may dito'y ayan mi. Simeon. Uncle Arthur, update ka ninyo. Nangyiga kung dito ayan nyo. Tapno saan kayo na marigatan na tumakdar ang mapanitayan timakan. Agyaman ako unay. Kanakan.
Kastagayam tinagbambanagan ti biyagyo kin ni Romana, insan. Basol ko matlaing ti amin, insan. Nagbalatag amin kanyak, dagiti. Agkakadakas nga, nararamid ko, iti kalabas. Di kinakuspag ko, di kinahangatok, di kinagamrod ko, di kinalain ko nga agbabay. Kan amin na kinadakas nga, nararamid ko. Insan, Ita, baliktadan di amin. Na kayo itan kini redante. Napintas ti biyag na. Nasalunat kayo nga agpadpada. Sana kas kanyak, sana na makapag na no awan di sarukod ko. Awanan na pulos ti sanikwak. Awanan ti gagayam ko. Kaguradak matanda iti kakabagyan ta. Gapo matla iti madi nga impakpakita. Naimbaggarod ka na kayo nga agamata. Nasaya at latati panakilangan nyo kanya. Ang ora Di yun panunutan tinapalabas, Uncle. Tinapatag kat nagkikita tayo manen. uwan insan. Nanyaman dagiti madya na pasama kiti napalabas. Intanem minday ta ken ni Reden itilipat. Mga baruanan tayo, insan. Simeon, Reden, nakarkaro na mababay nakita kada kayo. Uncle, Saan mi nagatagan ti daga ngay laklako? Nga iso di ginagaram dito, insan. Ha? Tulungan da kalaangan na makabangon manen. Basta di mo nilaklako ti dagam. Tapno at dalat ti mabati asan ni Kwam. Talaga jaho nila ako ti daga ilaklakok. Isubli kon kada kayo insan Simeon. Reden, ha? Anya ti kayat mo asawen? ti daga ilakok kuma. Hagat ti dagayo nga insaldayo idi kanya nga inagumag. Ha? Anya? Insan Arthur. Mabay na una yan. Kada kayo. Iso nga isublik matlain na dyan taga kada kayo. Ulitek manente agkid daw kada kayo iti papamakawaan. Uncle, tangay ipatawid ko maidin ni tatang kanyak na adaga. Iso asya akong desisyon. Saan yun nga isubli kada kami da adaga? Takukwa yun, Uncle. Anya? Saan yun napagkadkadan, Uncle Arthur? Tangay saan yun matla masukay? Kan awan ti mayat amang sukay para kada kayo. Mangibaw na kadagiti kakaduami dito at trabahador. Tasukayin da, Uncle. Kat makaamo kayo namang to iti bingay da no pa nag-aapit. Uray no day tala ang ti maaramidan mi para kada kayo. Ay, nagsayat kayo matan nga agama. Awan pa malagip ko na sayat nga inararamid ko kada kayo. Hanggang pasiglatag kinangbag si ipagpakita yung kanyak. Agkasinsinta, Insan Arthur. Tinulungak ti sabali a tao. Sikakit din akadaraak ti saan mi atulungan. No tumulong tayo, awan ti rumbeng nga idadaduma tayo. Tabilin mo ti apo kada tayo. Ngayatin tayo ti pada tayo a tao. Akas, iti panagayat tayo, iti bagi tayo.
Kumusta kayon? Kalpasan ti panagpapaagas kan panagpatpaterapiyo? Kastoy ka na kan. Kasmangig mo iti panagsaok, saan ako na marigatan ni agsao. Kan saan ako na marigatan amag na. Makapayat, tadanag na ti amin, Uncle. Gapo iti tulong yung kanyak gagama kanakan. Iso asim mayaatan ti kasasad ko. Saan, Uncle? Gapo iti tulong ti Diyos. Tawan mo ti maaramidan mi a tao. No sana gapo iti tulong ken asi ti namarswa. Kanakan. Tunggal agyaman tayo kadag iti parabor kada tayo. Umuna pagyamanan tayo ti namarswa, Uncle. Tawan ti maaramidan ti tao. No sana gapo iti Diyos anang paadday ti amin. Wen kanakan. Agyaman ako na iti Diyos. Tay tilikodan ti amin kat kinasyan naklata. Kat si bibiyagak ngaging gayta. Sino nga tatikunada amang sarungkar kanyak diti pagbaludan? Nabayagan ang nakabaludak. Ngam italabanan nga damang sarungkar kanyak. Mona? Arturo? Arturo? Kunak no nalipatan na kun. Kunak no din akon kayat na makita apulos. Apay kid dinasaan. Kat sakti makagapo no aping adda ka niti pagbaludan. Ngaging gayta. Arturo? Pakawalan na kadagi pinagbasulat kan ka, Ramona. No sana kumaragbalin at dakas nga asawa, saan ka kumamot na nakapatay? Kat saan ka kumamot nabalod ngaging gayta? Saan lasi ka tinagbindot? Uray siyak. Ado man tinagbindot hak. Ado tinapasama kanyak. Isa sa anak-anak ko umay diti pagbaludan. Arthur. Napadalsak ti amin na rigat. Kalpasan na di pa naka-atake. Idi napaltugang ni Pia. No, sana gapoy di tulong na rin din ag-anak ka. Kan insan Simeon. Nalabit. Diyak pala kabalhan ti bang sarungkar kan ka di pagbaludan. Ate Ramona, kumusta kayon? Riden. Kumusta kan? Simeon. Siguro takmatap no makita kayo, Ma'am Ramona. Pasing. Sinarungkarang daklat na. Nga uray no. No. Nagbalin kayo nga amok, ma'am. Iso saan kayon to amalipatan apulaos? Maragsakan kami. Ang makakita kan ka anakaragkad. Diyak amuti sa wag. Iti pa nakakita ka na kayo. Mabay na kunay. Da kayo ang kinuskus pagak. Da kayo pa'y tinagsarungkar kanyak. Idinto ta dagiti gagayam ko akanayon akaduak idiandaan kami pa'y. Saan da kapulos at inalyaw? Idi na ibaludak nga aging gayta. Auntie, Nag-iimbag kayo at ang tao. Ti Diyos tinaimbag, Romana. No saan aga po iti kinaimbag ti Diyos nga ulidan tayo. Saan mi kumamit ang nasurutan ti dalan. Nagturong diti pagbalutan. Tapno sarungkaran da ka. Simeon, Insan Simeon. nagkasat kayo unay iti anak mo. Ta nagbaliwan ti biyagyo. Idinto tada kami. Kat pasig a kinamalas ti dimtang kada kami. Iso anak amaludak kaging kaita. Nagbindot ka, Romana. Di kagsaw iti kasta. Di mo sawen na kinamalas ti dimteng kada kayo. Simeon, Di ta makita. Ken mapaniknikan tayo. Nga awan ti daddaduma ti namarswa. Tami na tao, kayat na mapasayaat. Ikanalatay ti guntaway ngagbaliw. Ket surutin natin na imbag adana. Insan Simeon. Kayat na kayo at tagikwain ti Diablo. Babayan iti panangiparik na iti imnas ti adda kwartana. Ti adda babae na.
Kaya't natalikodan nyo ti kinaimbag, kaya't tinamarswa asurutin nyo. Kaya't naadidyo senyo ti kwartayo, ti kinabat na nyo. Aging ga madadael kayo, ket malipatan nyo ti agdayaw, itinang parswa kada kayo, arumbeng apagtamudan nyo. Simeon, Ti amo ti Diablo ket nangabaken, idi na idagal kayo. Idi na po kaw amin nga adda kada kayo. Gapumat lang iti kinadakes nga impluensya na iti tao. Ngam di na amo, akabaylan nga aramaten dayta ti Diyos. Tapno agsubli ti tao nga agdayaw, kaya nagtamid kenkwana. Insan, Isa nagasat kayo insan Artur. Romana, tanapukaw yumaan ti kinabaknang ni tirabaw ti daga. Nasurutan yu matidalan ti kinalintek, nga agsubli iti namarswa. Tanayta ti kinabaknang, adin tupulos mapukaw, kaya maagaw ti asinuman. gusto ka, insan. Laglagi pa tayo akanayon. Ti Diyos, oray na tanok ken na nga to. Taliyawan na, wano padayawan na dagiti nano mo, ken nababa. Awan ti rumbeng nga itangsit tayo. Tawan met ti makuna ako kuha tayo di ti rabaw ti daga. Tamabalin ang mapukaw iti apagdarikmat dagiti itang tangsit dagiti addaan. Diyak amo ti sarita kadagiti balikas kay inyebet mo, Simeon. Taos to amin. Awan tinasaya at apagtungpalan tinangato ka natangsit. Isugagyaman ako na iti Diyos. Tasi mamulaga takpay lang aging gaita. Katanda pa'y tigundaway kung agtamad. Kanagdayaw iti punpuno a Diyos. Ti Diyos, anaasi, kan managayat kadagiti parswana. Kan sisasagana ang mangawat kadagiti anak na. Nga agsublikan ko na. Uwan, insan Simeon. Isungagyaman kami una iti Diyos, iti kasisi nga impay na akaskan ka. Da kayo nga agamati naramat na nga instrumento. Tapno magukatan, dagiti sana makakita amat matami. Kat makita mi iti kinaimbag tinamarswa. Agyaman kami una iti Diyos. Dagiti Salmo Kapitulo 138 iti bersikulo may kanem. Nupay natanok unay ti Apo, padayawan na dagiti nanumo, ket saan amalemmengan dagiti natangsit at tao. Umuna a Korinto Kapitulo umuna iti bersikulo 27 ngagingga iti 29. Nudiket pinili ti Diyos dagiti bambanag a minamaag ti lubong. Tapno babainan na dagiti mamasirib, ket dagiti bambanag a nakapoy ti lubong, pinili ti Diyos tapno babainan na dagiti napigsa. Ket dagiti bambanag ti lubong nga awan kapaypayanda, kan dagiti umsi pinili ti Diyos, kan dagiti banag adipay ti maod, tapno pukawan na dagiti addaan, tapno awan tagpasindayag alasag, iti imatang ti Diyos. Ditan gagayam, tinaggibusan ti maysa pay pakasritan na tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. JR. Manipod iti pluma kan iti direksyon ni Jovito Pais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much.
much, kadrama! No magustuhan nyo na dramas na yun, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!